Raskidi nisu prijatni i ne postoji način da se zaobiđu osim da se prebrode, ma koliko to bolno bilo. Treba da razumete da neće zauvek biti tako. Sledi 7 faza raskida. 1. Obsesija odgovorima. Često želimo zaokružen kraj, jer zbunjenost boli jako. Međutim, ne može sve imati jasan epilog, a još važnije to ne bi promenilo krajnji rezultat. Možete postati odlučni da dođete do odgovora od porodice, prijatelja ili saradnika vašeg bivšeg partnera, ali na kraju igranje detektiva počinje da zamare. 2. Poricanje. Prestali ste da tražite odgovore, ali ovo još ne znači da ste se pomirili sa stvarima. I dalje je sve previše da biste prihvatili, zato za sada to izbegavate, nadajući se da je to samo loš san iz koga ćete se probuditi. 3. Tugovanje. Ali ma koliko pokušali da poreknete istinu, ona vas sustiže. Počinjete da se pitate, zašto baš ja, puštajući vodopade da poteku. 4. Vraćanje nazad. Konačno ste svesni da se raskid zaista desio, ali niste spremni da ih pustite da odu, pokušavate da ih vratite nazad i da smislite milion razloga zašto treba da budu sa vama. 5. Ljutnja. Ali ne uspevate. Siti ste svega i ljuti zbog situacije. Sve što se desilo partneru uzimate za zlo jer vam se to čini najlakše. 6. Prihvatanje. Ipak, na kraju se umorite od zameranja bivšem partneru pa se okrećete nečem zdravijem, prihvatajući raskid kao takav. Niste nužno srećni zbog toga, ali niste ni ogorčeni također. 7. Nadanje. Raskid nas ostavlja u strahu i sumnji, ali srce zna da se zaleči vremenom. Kada budete spremni, počinjete da izlazite ponovo, gledajući na prošle veze kao na lekcije. Treba da zapamtite da svi raskidi kroz koje prođete treba da posluže kao iskustva. Svako od njih treba da vas približi ka traženju onog boljeg. Da li vi prolazite kroz raskid? Ako je tako, u kojoj se vi fazi nalazite? Podelite svoje razmišljanja u komentarima ispod, ne zaboravite da se prijavite za još korisnih informacija i podelite ovaj video sa nekim. Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju.